Ovog jutra pričamo o predstojećoj obuci za unapređenje rada sudskih veštaka. Obuka će trajati 6 vikenda, a o čemu je tačno reč, reći će nam profesor i direktor Centra za edukaciju i specijalističke kurseve, profesor dr. Miloš Marković. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo da počnemo za početak, znači Pravni fakultet za privredu i pravosuđe. Sindikat sudskih veštaka Republike Srbije je u Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu prepoznao da će obuku sudskih veštaka obaviti na najkvalitetniji način, pa je sa našom visokoškolskom ustanovom zaključio prošle godine sporazum o saradnji. Sindikat će upućivati svoje članove, svoje polaznike na obuku, a Pravni fakultet za privredu i pravosuđe je u obavezi da održi predavanja sa svojim profesorima i da se ta obuka obavi na jedan kvalitetan način. To je nova obuka, jedan novi način obuke u skladu sa preporukama Evropske unije, što će doprinijeti kvalitetnijem radu sudskih veštaka u svim vrstama postupaka. Ali kažete mi, zašto je sudskim veštacima potrebna ta neka dodatna obuka? Sudski veštaci su učesnici u raznim postupcima, u krivičnom postupku, parničnom postupku, vanparničnom postupku, izvršnom postupku, prekršajnim postupcima, u postupcima u privrednim sporovima pred privrednim sudom. Sudski veštaci posjeduju oni su eksperti, posjeduju stručna znanja, imaju odlična iskustva, međutim što se tiče pravne obuke, tih pravnih pitanja, pravnih procedura, smatralo se da im je to neophodno da mogu na kvalitetniji način da rade svoj posao. Polaznici ove obuke, pravne obuke sudskih veštaka na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe će biti u prilici da se na jednom mestu upoznaju sa propisima, sa pravnim procedurama, da se upoznaju sa zakonom o sudskim veštacima, zakonikom o krivičnom postupku, zakonom o parničnom postupku, zakonom o vanparničnom postupku, zakonom o izvršnom postupku, zakonom o prekršajima i svim drugim postupcima gdje je regulisan njihov status, jer oni i pored toga što daju svoj izvještaj, svoj nalaz i mišljenje o tome koje su činjenice utvrdili i razjasnili u svim tim postupcima, budu često i pozivani na rasprave, na glavne pretrese na sudu, gdje im članovi sudskog vijeća, sud i stranke u postupku imaju pravo da postavljaju razna pitanja u cilju razjašnjavanja tih činjenica koje su oni na stručan način utvrdili, jer oni razmatraju ta pitanja za koja sud i stranke nemaju svoja stručna znanja. Jasno. Evo, rekli smo na početku našeg razgovora, ova obuka će trajati 6 nedelja. Evo da čujemo kako je tačno zamišljena. Ova obuka je zamišljena da Sindikat sudskih veštaka i Pravni fakultet za privredu i pravosuđe je izradio u skladu s ovim sistemom obuke program stručne obuke koji je nazvao pravna obuka, i to je početak, osnovna obuka, trajaće 6 vikenda. Početak obuke je 22. aprila u subotu. Prvi vikend će biti opšte o sudskim veštačima, uopšteno predavanje koje će držati naš profesor Pravnog fakulteta. U drugom vikendu će to biti predavanje o parničnom postupku, veštačenje u parničnom postupku, gdje će se polaznici upoznati detaljnije sa zakonom o parničnom postupku. Predavač će tu biti sudija apelacionog suda iz Novog Sada, apelacionog suda u Novom Sadu. U treći vikend će biti biće veštačenje u krivičnom postupku. Profesor i predavač će biti sudija apelacionog suda u Novom Sadu. Četvrti vikend će biti veštačenje u vanparničnom izvršnom postupku. Također će biti predavač sudija. Peti vikend će biti veštačenje u prekršajnom postupku, u postupku pred privrednim sudom, i šesti vikend će biti biće provera znanja, biće pismeni i usmeni deo ispita koji će obaviti univerzitetski profesor našeg fakulteta. Odlično. Evo kažite mi, ono što je veoma bitno, to je da prijave i dalje su u toku. Koliko do sada ima prijavljenih?
Prijave su u toku i svrha i naše priče i svih uticaja medija da se poboljša odziv, da se odazove više sudskih veštaka kojima su ova pravna znanja neophodna. Znači, prijavljivanje za ovaj ciklus obuke, za ovaj početak obuke je do 18. aprila, do utorka, a početak obuke je u 22. aprila. Znači, obuka će biti u dane vikenda, u 6 vikenda, u dane vikenda. Postoji li neko ograničenje koliko njih može da se prijavi? Nema ograničenja. Što više to bolje. Ne postoji ograničenje, to je obuka, to je interes. Sudski veštaci treba da nađu tu svoj pravni interes, da se upoznaju sa tim pravnim procedurama i da svoja znanja prodube i da obavljaju svoju funkciju u svim tim postupcima na jedan kvalitetniji način. Upravo tako. Kao što ste mi malo pre rekli, nakon ove obuke posljednjeg vikenda sledi usmeni i pismeni ispit, a nakon toga dobijaju sertifikate. Da, nakon završene obuke, to treba, mislim još samo da naglasim da je Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu izabrao najkvalitetnije predavača koji će realizovati ovu obuku, a to će biti naši univerzitetski profesori i najeminentniji stručnjaci pravne struke zaposleni u pravosudnim organima, u Apelacionom sudu u Novom Sadu, Višem sudu u Novom Sadu, Osnovnom sudu u Novom Sadu, Privrednom sudu u Novom Sadu, Apelacionom prekršajnom sudu. Znači, to će biti profesori, sudije kao predavači i također će biti predavači i sudski veštaci koji će svoj akcenat u predavanjima staviti na praksu. Među tim sudskim veštacima istakao bih posebno našeg profesora sa univerziteta, profesora Dragomira Đorđevića, koji je istovremeno i profesor sa bogatim iskustvom, a i sudski veštak. Eto, ono što je vama bitno, a to je da sad još jedan put pozovemo sve sudske veštake, a tako da se prijave do 18. aprila traju prijave, 22. počinje ova obuka. Na koji način mogu da se prijave? Mogu da se prijave na Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, ulica Geri Karolja broj 1, na naš sajt, ili da se prijave direktorki službe za marketing gospođi Tamari Krstić, ili nama bilo kome na fakultetu. Ja sam Miloš Marković. Znači, mogu rasprijati, to je prvi ciklus i mi želimo da ovu saradnju sa Sindikatom sudskih veštaka Srbije nastavimo, da bude početak i da bude jedan kontinuitet koji će, kako rekao smo, svrha je da se ta edukacija i da obuka tih sudskih veštaka bude na jedan nov način u skladu sa preporukama Evropske unije. Jasno. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i što ste bili naš gost ovoga jutra. Hvala vam što ste me pozvali i što nam pomažete da ovaj zadatak ispunimo na što kvalitetniji način. Nema na čemu, nadam se da će tako i biti. Tako će biti.